Hello, takok buhok song to tanan sari kaham. So phungazri siri to ang kaisa post re rekha. Yes, ni kaisa borong gonang no. Mas laigra sinai bini question ro bini thaniyo je points tongoni ro mas laigra sinai hinai to sai rekha. Time to mamili renai no. So to video play man liya haine bagai drive related tai pano mas hanai hinai. Live video phayani one so gai tabuk live video phaisa driving related no, but no problem, it's safe. Both stand at thumbs up ang camera on asik sige pano mano but cox hani cox how it ono so khulum kata ko bukuk song ang Dinesh Debbarma Tribal People Foundation ni khorok sa volunteer tini naroni thani biskang phaika me ani kaisa interview no kha chini so called advocate Haridan Debbarma ne sini Haridan Debbarma sini advocate Haridan Debbarma sorry sini sir Advocate Haridan Debbarma ko ekta statement je khana to gyang le thangmani abono to ising salaya na thaimia khoro busukti prasarok bono support khai bo khoro busukti prasarok bono chajang bo khoro busukti prasarok bin tano stam samu lukha but jebini statement tongmani amo khoroksa bukha bai kok sanai ti prasaniya bo kaisa greediness kaisa greedy borok ni thaka abono ti prasani chang mari maiya tini chung borok hai educated lawyer chini society o nango nangyaongya nango borok hai sijak nukjak nango tobong ke tini chini advocate Haridan Debbarma je samani kok kaisa negative ngai thanga bo jaga ke David Bono chini takok David Mura Singh Bono invitation deliya ba call khaliya nei sao Delhi ni yatra ba Delhi ni je program 9 August to 9 September ngani yo and Riania golofana bote hoise sapika bot thangnai but thangnani bagai bo ticket ni khorcha bo mana nangnai and hotels tongani jotona khorcha mana nangnai ni bo samai tongo bo khoroksa educated borok bo khoroksa well to do borok bo khoroksa ganang borok nahali man rang puisa ni komito koribini upor bin thaniu to ko bo kisal lachina nangmani o kokno sanani sekang wan sugui sanani nangmani ni buskang o kokno sayawoi bo kisa different way as a lawyer bo kaisa advocate bini thani kaisa diplomatic answer thon tong na ngoi bo thana mo suya khamo suya thagai ma khama ya abo alada kok to bo khama ke kok sayang na tong ni je ticket kham ke thang phani ticket khe and tai bono lecture na ni bagi bo 40 minute time mare ne tam tong bini thani point jodi sun thana thang ke bini thani tabuk jaratui ang to kaitcha pano positive lugya kho जे बो लाइव वीडियो रहो फाइ कॉक्स हो न्यूज़ चैनल रहो फाइ कॉक्स हो तब जरूरत तो को फनो बिनी दौरते बिनी दिखते पॉजिटिव नुगिया खोजे ती प्रसारक न सपोर्ट लाइक कॉक्स हमने बत्ती प्रसारक ने बागै बुम दिखे तामो सॉल्यूशन तिखलाने आबरक ताबो फन कॉक खाया को बो सुदु अटैक ममक से खलाई तंगो ऑलवेज बिनी जे वीडियोस जे तंगमनी बिनी जे इंटरव्यूज तंगमनी चत्तो जगना अटैक्स मिक्स खलाई तंगो एंड साक न बो कटर साक न सिजाक ने सिम थाको bo tabuk phano kya phano compromise bo khani na ya ba kya bani kokno bo khani thane na ya bo always no against phayo saimia bo tamo opposition party da tamo ungya kuno phano kri bini kuno phano dignity kri na ya thanga ke bini kuno background ni kuno phano signature kri je bo tini khorok se advocate ungai senior advocate the most senior advocate ungai asaka pora asaka bo porisuka kabang ma constituency kabang ma tamong bo jotono saimono bum dikhe tamong nai but bo legally law ni waiso bum dikhe break klaiman amo bo kaham ke saimono tamo klaike bum dikhe chung justice ti klaiman amo bo saimono kintu tabuk jorate bini pokkhe theke bini digiti chung tabuk phano kono action logya khoje ti prasarong ne thinang ni bagai bo samung klaimani tini phano kono jagao action log jagya kho na kono history tongo bini na bo kono samung kaham khlaimani proof tongo tabuk jarate ba na tabuk jarate bini tibrasar ne bagi e bo amti khlai riman kha nei tabuk kono proof kori kho jodi bo proof asak phuno mo sung asak bo khlaina mo sung asak sak na asak tor jaga bo saikhiga je bo jodi Delhi o thana nanga ga bona ticket na and 40 minutes ni lecture na nanga tamur na bo lecture we bi thani bo negative point mo mangsi bo sawo abo bini agenda ya
bini agenda ya abani baga bo thana na musung ya le bo saw taw phana bo saw te 40-minute lecture na hini ke tam khana ya bo bini ese agenda ya bono ri tam lap ta phai hanya na yanong nang phaya bo chugo tabo point questions my questions ang po sung na samaning kha chini advocate Horizon Debbarma tabuk jaratui nang Tripura saroni bagai tamo positivity think like a tam positive thing wansuka kaisa point abo kaisa na jodi nai to mong kai nin thani jorati jo sobai ka hanke please answer it tabuk jaratui nang Tripura sarona tamo suggestion rakha bahai ke development nai point 2 tabuk jaratui nang Tripura sarona bumti khe jingzal ni yok na ni idea rakha ba buddhi rakha ba tabuk jaratui tamo jara nang Tripura sarona kaham lama phanuka amo kaisa bo nang answer phanu de nini thani knowledge ka ma tango nini thani books knowledge ka bang ma tang nang asaka boy boy ni Kevin Seven rogo books rok mamang nu ko bang ma no saimi abasu jarate nang joto no pore ho joto buji khana but the point here is just reading books is not enough nang practically bus hamana nang nai ground level lo nang tong nang nai nang tini high level lo nai asugoi tongoi ground level lo tam choli tong bigra borok tamo choli tong bigra borok ni life o bumti jingjal choli tong nang tau kono saimania nang jodi asaksi lawyer kaham ni saksana wansu ke thangi nairi chini Tripura sarok bumti ke tong bumti no chung bumti ni chung man thanya mayang ni tong abrama nang yesi rat saka nang khoroksa lawyer ngai nang petition der kha je omo hai mana nang man jaga mayang ni tong pha nei nini tabuk sawo agenda ya nini agenda ya bole to nang bangladeshi ram tiklanya musungya nini agenda ke alada bangladeshi tongtu nini nang alada samong khlaina hinai tabuk tabuk jaratui nang tamono proof khlaima ka tamono nang success khlaiman ka hopok no nang stagano joto Tripura sa tapu so purely negative comments hara hoi sawi khnar nini joto videos joto interviews joto live videos joto jagana nini negative comments mamang si phai tongo nang past to tamu khlai phaya amo bui sai mania tini nang khlai kha ani nang proof ri maya tini nang Tripura saron bagai basa ja khane nang proof ri mania tam ne ke nang kuno jaga kacha jaga phana nang positively support khlai mani phono ge mania khu lukur je nai tong na rok nor na wan suk dit jodi ani kok bonai sung bonai thani sung mani jodi chaya hangang ke norok ano please comment khlai sadi ang nai ne tongo norni joto nongni tongo naibo tongo joto comments no nuk nai norok je suggest khlayo chung bam dekhena choli nai chung joto Tripura sarok tini kulugi tongmani karanong kha chini oro Bangladeshi pungui thangka Bangladeshi pungui thangmani tamangai 2011 ni pore census ngi Tripura wo tamni ke borok mamang no center asukja borok census khlaina musunya because census khlaina thanga anke chung saimana it is chung tini Tripura sarak only 10% se tongsina and in a population sini abadi Tripura wo only 10% singano asaka habraka tini vote bank ni baga asaka habru borok tini asaka puri tongka borok kiriza kha borok wansugo borok saimano je tini census khlaina thanga anke borok saiman nai ki tribal people ba indigenous people will only be 10% of the population of the whole Tripura. Sorry. Asuk bosor census khlaya tonmani karon tamo. Tini 10% bhai kenga jo 2011 no khlaipro se 30% hani ramjago but tini ta 10% bhai kengna himalaya ta miga bang mangi damo. Je original Tripura sao Tripura je Bangali tongne rok borok tamo khoroksa ni nogo 10 jona to busati khlaikega 10 jona to busati khlaitai bine busara botai 10 jona to khlaikega na ambo 10 15 bosani bisingo ama ge da sei census komungi thangna wan sugai nai di Tripura sarok bo wan sungna na joto neta peta joto wan sungna na tabu sini o bahai sini Horizon sini advocate Horizon song hai bo wan sungna na go chini population tini Tripura wo bahai ke as komungi thana ni nangkha chini Tripura sarok ni population komungi thango do saun sin Tripura sarok to kaisa family wo the young families khorok ne bisinga busa khlaya so tamo wan sarok ke khorok kaisa no go 10-15 jona tikhlayo haini baga de born population asu ta de bari thanga gabang mangi thanga abuda point norno sai khana ri norno buji nai di ki tini chung bai ke minor bai ke minimal sung tini bai ke kom Tripura sarok bai ke Tripura sarok
10% of Sokpai, Tripura Sarong Abadi, Takisang Gagas 5% of Tanaka. Takisang Gaga only 1% Tripura Siniram Sine. So the whole Tripura, Nithansinetama, Bangla land. Taboko Bangali Kaisa Tongmahai, Bangalani group, Porok Samahai, Tripura land Yabo, Bangali land si, Niporoko Salamani Tongo, so Bangali land Sinango, Tripura no, Tripura Hani Bumuriawe, Bangali land Nibumuri, Niporoko. Objection claimant tongo to ama high rocks nubi tongoi jeng je asol tipra hani busharok bahage jeng tong tongoi kana tini chino officers kotor tongo kintu keo phano himmat roi ki kokti sanani yesi surnani tini chini lawyer kotor tongo jotono koyekjona petition nai tongo abor ko khana jagya jodi joto lawyer joto tipra so lawyer mili oi o petitioner na thanga ge e chini amon tiki sung nango chini rights na chung nango ni na thanga ke Supreme Court bukhnaya ya jo court bukhnaya ya je jaga choli tongo abo choli jo tangnai and khaibo thangnai tabo hungke chini yang tei jeng strong leadership tabo phana manya kho je kapham khaiei petition ri mannai kaisa lawyer ang thong kaisa leader ang thong strong petition ri maya kho tabo riman ya golo phano se khana jaga nai jaga okay nai ne ya sabe similar jago kintu abuni action ya tini tipra sarok tamuni bagai kelugi tong ge jeng thancha kerei jeng tini thancha angkha angke chini tipra sano ke bo suklogi mania amo kaisa jotto tipra samujo narakdi tini chini educated tipra sak kabang mano tongo tini field asuk nai field khabrum tongnai rok tipra land greater tripura land nei je TISF team ni tui phanosi jotto borok ongkhoya je rang ganang ni busarok ongkhoya je chakri khlaina ni busarok ongkhoya je chakri khlaina ni busarok ga nangya ni asu tongoi noko tabo goro je ongkhor nai rok maximum people norok bo analyze khlainai di ang tabo leaders ongno bo sai khana ro leaders ongno bo saono all the leaders norok nije phana nai di norok no je follow khlai phaine rok tini je follow khlai tongnai rok chungno ana phanong tung ana phano je follow khlai tongnai rok tini chakri ganang ni busarok ya all bigra borok ni busarok je low class ni borok ni busarok mamangsi chereraksi chungno tini jorati follow khlai tongo je leadership no ni follow khlai rok educated borok ngage jotono siding thango borni sak ni nije ni hinai lama tiklai thangi manu honi wanchugi thango borokta mansuk chung already sijak chung already nukjak chung obo hai nangya tini khabrum tongnai rok sabo je tongnai rok bigra borok je busabumo chakri khlai rok je kotor chakli khanjane busarok to khorok chapon nukjagya kaichapon ya ano photo phano point lai phunu di sabo tong tini joratui je rally himmani je protest khlai thani phaimani khorok busaga jaga chakri khlainai kotor chakri khlainai ba master chakri khlainai phano thung borne busarok khorok busuk tong rok ano kaisa point lai phunu di ei amole o phano ni busla o phano le master chakri khlaio ba kaisa headmaster ni busla tini ama hege tini or sopai gani khor busung na ro phunuk man ana phunuk di jodi proof tong angke tini chino Bangalore je Tripura People Foundation tu je follow flight tong rok all low level workers all hotel industry workers security workers kaichapana IT industry samung thaina rok tu keu phaiya background support nothing phayu kisak misa good job you are doing good job nothing that doesn't matter nang good job flight on this mix how by only thaya tini all the supporters tini thousands je borok phai mani jotono low level workers tini borni 12000 15000 beton mane rokse donation rok rani phayo khapomoi phayo joto kisu jote janango philai thani thanglai thani sa khamyang lai thani donation rani phaiga ga all this level people all the low wages working people tabuk joratoi nairi khangidi je master chakri khlaineng kha ba jesipana chakri khlaineng kha borong thang sangidi norok tabuk jorati busu jorati norok donation rekha tipra sarong jepru nangpurwo tipra sarok jingjalok layo ba kelfono thui dai thanglai ingo ba sakhamiango asomoyo bui donation chanthini khorok busu chakri ganang rok donation rekhana tini je donation rekha jotona 10 টাকা 50 টাকা 100 টাকা donation ri phailio borok sabo bukha ganang borok because borok saimono o kosto bojaga tamo umte hai situation klaikhe borok saimono bumte kosto haini bagai je kosto klainai na borok bo naina muchungya je kosto thong nei haini bagai jottono borok 100 thong 200 thong je mansagri rubo baksa bukha kaham hazar phajori rubo kintu chakari ganang rok kaham ke chakari khlai tongnai rok khorok chapana krui je
তিনি লেসিন তিপ্রাসা খরক সামতে কি জঞ্জালক লাই দফা চলো जों চাকরি गोनां रक जना 100 টাকা जरो 500 টাকা ফান लाइन हनि पन वान संनाय गरै তিনি पारा एरिया ओ बर खरक थै थांगा गांके अ चाकरि गोनां रक फाइसिमि ओ थै थांगा सरी नै हिलिगिरि भने बा गदिनि खागलाबो 100 টাকা 200 টাকা खिगलाय क्लांथा किन्तु हागलाक डोनेशन नि बागै तिनी ओ बर रक जत्तो पारा लोकनि बिसिङो से थुमै खायो किन्तु खाजे थांगा के पारा कायसे कायसे 10 जना बदे चाकरि खायने करै ओ 10 जना जनो 500 টাকা का फन रखांगा जे 5000 खायो पारा पारा एरिया ओ 5000 रंगा बेलासिम थांगा बर खरक नि डेड बॉडी नो जतो सामं पाइनानि बागै तिनी बिगरा बरक फानो बुनि न बरक थै थांगा के तेरे तेरी हिने माखलायो तेरे दिन हिने माखलायो आजाओ बरग्रा मासबायो लुकु थिंगा चुबाओ किन्तु लुकु सब चुबा साइदमान जे पाराओ बिगरा तंगनार परम चुबा किन्तु जे चाकरि खायनार जतनो आउट अफ द विलेज पारानि फादार थांगै टाउन तंगयो yang बारा तंगयो बरगा जागावनो बरनि लाइफ बाय सेट एंड बरग वान सुया कि बाइक खायना ना बरग बुंदि के चलि दंहाना आंबो वान सुया थै थांगा हायदा अ आको थै थांगा का बतै ताम खायसना थै थांगा ने जिम खायसा कन्डोलेंस मेसेज रेडी सिनाइता So once again, tini obo hai je tini advocate Haridon song hai khorok busak wo bowai busak tini tiprasani bagai sak ne kolam te khibi goi sak ne rang khibi goi busak jorate botam khlagena proof the tongue kebini thani proof the tongue proof tong honga please ano personally message rohodi personally ano obini proof no kisari rohodi ani whatsapp number ka 8088028601 bo tini je kok samani hai omo hai kebo leaders ta sathung obo hai kebo rang ganang borok ta sathung tini well to do borok ngi bo tawuk phano bini pocket ni ek taka khebi oi tibra sarok ni bagai bo kuno samuk khlai manya ko khlaibo phunu gya ko bo khlaimano kindu bo khlanya thangya tami bagai ge bo selfish bo sak ni benefit nu gya sak bo asamuno khlanya thangla similarly bo tini o rally o thana ni bagai bo okokno sao पैदल यात्रा ने जे सक्सेस ने जगह वो अकोनो साउ जे ओ जगह बने फायदा करेंगे वो थाना मुझे या फायदा बाहे के हमले वो तिनी आज अगर लेक्चर रना ने बगे चांस में आगे तस थाया पु वो तिनी टिकट रजा या खबो थाया पु बिनु ताम खाइमक लाइ वो सक्सक तिब्रासन ताम खाइमक लाइ खा तिब्रासन बगे ताम खाया नाइमक लाइ खबो कोन रखलाइ का कोन फानो खलाया को ताव जरत जदि वो थानी प्रूफ तो मुंकाय वो जदि मुंसासे खलाइमानो नांगो उनका आंग्री ओनो Ang Dinesh Devarma will give you a ticket to come to Delhi if you can show me something that you have done good for the people of Tripura or Tiprasa people. If you have a proof within yourself, अगर हरिजन सर अगर आपके पास कुछ है proof तो लाइए हम दिनेश देववर्मा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन की तरफ से आपको आने जाने का टिकट देंगे रहने का होटल देंगे खाने के लिए भी पैसा देंगे बट आपने क्या करा आज तक अपना खुद के पैसे से आपने आज तक तिप्रासा के लिए क्या किया है ये बताओ you being an educated person you don't even speak good English you don't speak good Hindi at all इतना तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक युवक एक बंदा को कहना चाहिए कि कैसा हिंदी बोला जाए एटलीस्ट इंग्लिश को छोड़ो हिंदी तो बोल सकते हो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकते आप तो अब भी आप you say you are a lawyer when you say you are a lawyer you should be able to talk in any languages or a national language or a common language in India I know you speak a very good Bengali also बंगाली कैसे सीख लिया आपने हिंदी कैसे नहीं सीख पाए बंगाली ज्यादा ऊपर हो गए आपके लिए कि त्रिपुरा में आप ही लोग हैं जो बंगाली को आगे बढ़ा दिए बंगाली लैंग्वेज को आगे बढ़ाया और कॉकब्रोक लैंग्वेज को दबा के रख दिए अगर आप बोलते हैं नहीं हम कोर्ट में सिर्फ कॉकब्रोक में बात करेंगे और जज को भी कॉकब्रोक समझ में आना चाहिए तो ये नौबत नहीं आती आज कोई भी हो बहुत सारे तिपरासा लोग हैं जिनको बंगाली नहीं आती जो बंगला बोलना नहीं आता फिर भी कोशिश तो करते हैं जब भी वो लोग अगरतला जाते हैं तो कोशिश करते जरूर है कि यस हम लोग इन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों के लैंग्वेज में वो भी गलत है हम बोलते हैं जहां भी हम जाएंगे जिस जगह पर सुनथानी कॉकब्रोक को सानाई बांग्ला साइया त्रिपुरा हाउस के जे त्रिपुरा फाइने रक वानसांथुं तकसांथुं बुनि जातफानंथुं बरनो सुं कॉकब्रोक फोरोंनानै से लामा मानायनाय दाबुक जेमन महाराष्ट्र ओ मराठी बोलो ने वाले माने हाय
Tobo sangam dike to wale laya je nang Tripura tong han nang cockroach sana nang ni saya but manna nang nai ba bujina phala nang nai tini sing Karnataka obo kama choli tong Kannada ge early imda Kannada ge matadi this bona khlai tong sung buji o munga to sing phongi tong but saimani apano nang thaja thani pana saire kanga Kannadi gar bo khushi ngai tham. That's it, that's enough. You don't need to learn the whole language, you just need to understand the language of that particular state. Everybody would love the language to be publicized. Chung jotono nayo kaisa language jani language no chung bahai ke age ti saiman advertisement klaiman no nei chung chini Tripura sarok ni Tripura ni language no se chung tabuk phano si chini kebo minister sung CM tung judge sung kebo phano kok borok tamna hin kok borok si hinar nya kokara kok si no baksa kak borok si ni no amusa si hinar nya ngi chung tamung kau chung Tripura sada Tripura ni borok da na chung da immigrants Tripura wa chung si immigrant ai klai thang si play chini language ko mai thanga angke chini language ko no jaga sini jaglia teri sawo airport agartala airport kok borok ba announcement ngai age samani khana tabuk phana implement nya ko tabuk phana khana ya ko tini tabuk phana ya ko jabo oini jaga thanga nai re tini joto jaga wo airport jane language bai announcement khai jago Karnataka wo Kannada wo announcement khai jago airport bisingo English में khai jago Hindi में khai jago चिन त्रिपुरा वो किधर है कॉकबोरक कोई जानता ही नहीं है. Okay, maximum travelers are Bengalis because they're the rich people. They're the only ones who are educated, who knows there is no boundary to develop ourselves. Chung sini oras simik kasawi tabi chung development ini maya. We're not traveling. We don't travel around India or around anywhere. Chung travel klangani dorkar maya. Nahi chung travel klaya. So, amun bagay to chung sana thangi maya. Tabuk, amun policy chung approve climate ya ko ba implement climate mania ko je agar to air polo sana se tini cockroach by announcement hungia. Only Bengali ingo, Hindi ingo, English ingo. So obviously father has to be borok, but father on your state ni borok hai ka Bengali language khana nahi. Cockroach khana nahi. borok bhai ke samana hai ki okay Tripura mein bhi ye language chalti hai, Tripura mein ye language hai to ye language chalna chahiye. कभी सुना है मुंबई में मराठी चलती है मुंबई एयरपोर्ट में मराठी में अनाउंस करा जाता है हिंदी मराठी एंड इंग्लिश में अनाउंस करा जाता है मुंबई में पर हमारे त्रिपुरा में सिर्फ बंगाली इंग्लिश एंड हिंदी करा जाता है बट जहां की त्रिपुरा ने तीन लैंग्वेज कॉक बोरोक ट्राइबल रोंग लैंग्वेज इंडिजिनियस रोंग जे मेन लैंग्वेज आमो से संग तीन अप्रूव खाई मानिया चंग बसगा लगे फाइगना वांस में तो आगे से सीपीआईएम रो रूल खाइमांग बांग्ला मीडियम होने से संग कैसा मीडियम होने रजाक से स्कूल्स आर ऑल बांग्ला मीडियम्स क्या है बांग्ला मीडियम क्या सिखाया हम लोगों को क्या पढ़े हम लोगों ने बांग्ला मीडियम में कुछ पढ़े जिन्हें सीबीएसई तो आईसीएसई तो द सेंट्रल बोर्ड्स ताबोक तो सीबीएसई खाएगा आईसीएसई खाएगा बट वेयर ताबोक फना सुन बांग्ला मीडियम में तो ताबोक जो बंगाली मीडियम जो गवर्नमेंट स्कूल्स रोकना पर इंग्लिश मीडियम खाएगा टीचर्स रोक से इंग्लिश मान कराए भाई के इंग्लिश पर मैं बुमंग इंग्लिश रोमा बस में तो इंग्लिश मीडियम में था ना बो त्रिपुरा बोर्ड का मैं था ना त्रिपुरा बोर्ड को बांग्ला में चलियो हैं तिनी जो तो ऑफिसर्स करो जत्तना बरनी जा जत्तना आंसर मामा जत्तो से बरनी कॉक से खाने में तो नहीं बोरो से असल करो चिंती प्रसारो चिनी निजी ने हाउस है संग बिनी सेले चिनी निजी ने हाउस है संग बोई में से रूल फ्लाई जरो संग निजी रूल से क्लेम में तिनी मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ऐसा गाँव को तो बुनी जाते हैं बोरो का भाई कैप्चर फ्लाई जग लिया why because they were heartless in the beginning itself त्रिपुरा में पहले ना माया गना खाकलाय हैनी बागै बुनी जात न बुइनो हाबनान रिमानि बागै चिनि नक फन हाबरै जों नक फन अटेक बागै मारि नक फन अटेक बागै फन तो माया खाइनाय बकाइसा अतीत हो गया ना हैनी बागै तो सुनतिनि कल खनाबलै तिनि बाउंड्रीज करै बाउंड्री ओबो खरक बाहरी फनो को इको यांगा बांग्लादेश इको यांगा त्रिपुरा नखला वन सरंग नखला दिसे बांग्लादेश नि बॉर्डर बागे खाइनाय बागे नगा बाउंड्री ते बरफ फायाना नि बागे बन्द खलारि माननाय
boundary corridor ma all three sides covered by Bangladesh borders. Umi thangka Agartala ne simi Delhi jora yatra 2,500 kilometers. One sugin edi bus kostong kana. Bus ke jengjalok lai kana borok lama bo. Tini do joto public thangi maya to bo ke support lai thang man je support thangani bo ke thang man thangani nago. Ta sadi ji ang tini montri ang tini thangi maya ta sadi ang tini kaisa amti borok lawyer ang thang tabuk tini horizon advocate horizon hai ta sadi amti khe aja ang lom tini nami to mo anam tini khe kaisa thanai mane pini mini benefit kaisa bo thanai. It is not about benefit, it is about our people. Tini omo hai fight no chung jodi implement khai maya phunugi maya proof khai maya ang chung bahai ke chini thinang chini man thaino chung man mai tini asamo bo phunugi tong je yes Bangladesh ro refugee tong rohingya Bangladesh ko baga raha hai, right? But where Tripura tabuk jorate kaichapano Bangladesh no tikla jaga na nokha news the phaiga je jaga Tripura the highest number of Bangladeshis are residing in Tripura today. Census klaya thanga amno sao je Bangladesh ro kasinga pumui thanga tini Tripuri ni je all original indigenous people 10% civil population tong sinai amno jottono one sugin id buji win id norok log jagana video sara thanga bangmo kok sana thago tobo phano mas hao samoi man kage mas hanai chung okok no mas hanai nai salaya angke ongya borok basaya angke ongya. The educated people, come forward. You fucking guys, come forward. Don't just sit back at home saying you are an educated person, saying you are a graduated person or holding a PhD or whatever. Forget about your educations when it comes towards the rights of our own people. It's you guys who has been keeping it down so far. If all the educated people, all of us, we have many educated Tiprasa people today, but none of the educated people, none of the kids of the job holders, the government job holders comes forward for any fight, for any protest. So far, I have not seen anyone. If you guys are really educated, if you guys really think that you are a Tiprasa, then please come forward. If you are a Tiprasa, come forward, fight against anything, put forward your ideas, put forward your strength, put forward your knowledge to fight against this or to show that what should we be doing in order to get justice in our own land, in order to throw out all the Bangladeshis from Tripura. This is for those educated, so-called educated guys who are sitting back at home saying like, I am an educated person, I have completed my master's, I have completed my graduations, I have completed my PhD, and waiting for a job, waiting for the government to give you a job. I am talking about those guys here now because I know you might not even think of listening in Kokborok. That's why I am talking in English at this point, only in this part. If anybody wants to crop this part and upload in your YouTubes or wherever, please do. Please go ahead. I am telling you, the so-called educated people, please come forward. The job holders, do not sit back. You guys are the one who doesn't donate even a single rupee for the cost of our own Tiprasa development. And only the poor guys, those guys who doesn't have a job, who does a daily labor's work, are the only ones that comes forward for donations. And you guys saying that you have a job, you are an educated person and never come forward for such fights. And you always wait so that these guys, the low-level guys, go fight and get something and you enjoy the facilities here. So think about it. The educated guys, come forward. Do not just command. You have to be on the field as well, not just the unemployed guys. If you need, take a leave for 1 or 2 days and attend the protest or rallies wherever required. Any job doesn't say that you should not be doing any extracurricular activities apart from your job. Even if you are a job holder, if you have the heart, if you have that point in your mind that you should be standing along with all the Tiprasa people who are fighting for the rights of Tiprasa today, you all should come and stand. Take 1 day leave and stand 1 day. Nobody can question you saying, why did you go there? It's your right.
Even if you are a job holder, it was on your leave day. It was not on your working day. Okay, on your working day, you might not be able to attend anything, but on the day that you take a leave, that is called leave. You have a leave. You have a thing called leave. You can take that leave and come stand along with all the Tiprasa people who are fighting, who are protesting today, and show your dignity about Tiprasa people. Be Tiprasa with heart. Don't just be Tiprasa with mouth. Don't just talk that you are Tiprasa. Don't just say that you belong to Tripuri community. Fight, come, support physically, mentally, or emotionally. Every way, every way that ever you can, please come forward and fight against it. Do not sit back saying just saying that you are educated, you are a graduate, you are a master holder, you are a PhD holder. Doesn't matter. Education is not a matter in this place. This fight is for our own rights, for the rights of the Tripuri people. We have to get out the Bangladeshis from Tripura, and this cannot be done just by the fight of these low-level people, or just by the fight that David Murasing has stood up. So kudos to everybody who has always been supporting our brother David Murasing, and I believe there will be more people coming forward to fight with it, and I believe those educated people also would come out and fight. I see the students in Delhi today coming forward. But yeah, they are coming forward because they are in Delhi today. But I believe those educated people sitting in Tripura, waiting for the jobs alone or hunting for the jobs alone, would never come forward. They are the kids, or the parents are not poor. The parents have something or the other jobs. But those guys never come forward to fight or to protest against somebody else. Why? Because they feel shy. Shy because they are educated. They don't fit to be in front of the public protesting or fighting or doing rallies. They feel that they're educated, so they don't deserve. They're not meant for that. I tell you, all of you, the educated people, if you guys come forward, talk each and every words, 1 point each is enough to grab the attention of the media and of the government. So come forward, guys. I'm really sorry if I have used so harsh words today, but I'm really sorry for what I have used, or if I have done something wrong, please forgive me. Nakardi ang jodi kuno bul sair khaga tini o video wo tabongke ang start climb to chini advocate Haridhar no question khajani bagai ang question pai kha, but amani digi phano time tongo ba ani destination ang phano sobaya ko ba. I continued my live video so that nugnai ta nugi tongtung phunungai tongtung share khlai tongtung je comment khlai tongtung but tabu rotu kun comments tu nugi akho hambai tabu rotu je nai tongna rongno jodi norok asuk jorati nai phaiga angke o video no man khane share khlai di and not thani kun points to angke norok commento please comment khlai di tabu jorati kun comments nugi akho, but hopefully after 1 hour 2 hours, but by tomorrow expect layo ki kaisile kaisa chung comments mana na hanai samne thane positive comments samne thane negative comments. Don't hesitate. Nini thane kuro chaja gyang mani comments tong ong kang chaja gyang ni comments ready nini thane chaja mani comments tong ong ni chaja mani comments ready, but nini thane kuro suggestion tong ong kang suggestion ready. But I want people to come forward asanga chutran khulum ka hambai khaklayo chung chini o rally chini takhu David Murasing ni je rally je पैदल यात्रा सक्सेसफुल होगा ना हमें तिनी चीनी मान थाइना चुग माना ना हमें तिनी बिनी डिमांड बो एक्सेप्ट फाइ जगह ना नहीं चीनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय हम भाई तविशा कुलुंगा चिबाई बाय